umwaka mushya muhire, umwaka kuri wowe muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira ishya n'ihirwe mu mirimo yose ubashije kubugenda werekezamo amaboko, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Nyaboneka rero fungura zino page zacu z'amakuru, reka nyaruke n'ubundi nihuta ndaza kuba ngenda mpera mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko uyu mugabo numwe mu bagabo bitwaye neza hano mu ikipe ya Rayon Sport, numwe mu bagabo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batajya bashidikanyaho kubwo ibyo yakoze, numwe mu bagabo bavuye mu ikipe ya Rayon Sport umuntu wese atabyumva. Ariko nyuma yuko uyu mugabo aje kuba agenda akora ibikorwa bidahura rwose na football hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaza kuba agenda ahambirizwa, na wundi ni Didier Nzinga Luvumbu wazaga kuba agenda ava hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo muribuka geste yagiye akora za politike za bamwe mu bakongomani harimo gushotora abanyarwanda. Ariko ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka bamwe ntibatinya no kuvuga ati Nzinga Luvumbu agarutse nta kibazo. Uyu Didier Nzinga Luvumbu nyuma y'amabaruwa akomeje ko bagenda yandikira ikipe ya Rayon Sport ndetse anasaba imbabazi umukuru w'igihugu perezida w'u Rwanda, Didier Nzinga Luvumbu akaba yamaze kongera kuba ageza iretere mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ese iyo retere yanditsemo ibiki? Saba kuba yagenda agaruka rwose. Ese kwakunze b'ikipe ya Rayon Sport murumva Luvumbu hari ikintu yaza agagaruka akaba yabasha kuba agenda afasha ikipe ya Rayon Sport? Byose ndaza kuba ngenda mbigaruka hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ndaza kuba ngenda mvanga kandi nerekeze ku bakinnyi ikipe ya Lion Sport iri gushaka, dore ko iri gushaka umwe mu bawinga bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Nduwimana Frank, umwe mu basore rwose bakunze kugenda bazonga aya makipe makuru, yaba iyi Rayon Sport iyo bahuye arayitera, yaba ikipe ya APR arayitera. Nta kipe nimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose uyu muwinga atajya abasha kuba yagenda abangamira. So biraza rero kuba ari ibintu byiza cyane kuba turaza kuba tugenda tubona uyu musore Nduwimana Frank abashije kuba byakunda akaba yasinyira ikipe ya Rayon Sport, dore ko ikipe yagorera kuba wamukuramo nabwo bigoranye cyane. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kuba igenda itera intambwe yerekeza kuri uyu mukinnyi. Ese bigeze dore ko n'umutoza Bruno Ferth yaje kubagira byinshi agenda atangaza kuri uyu musore Nduwimana Frank, umusore w'umurundi ukina hano mu ikipe ya Gorira. Navuga ko ntago ari imyaka myinshi kimwe mu Rwanda, ariko igihe abashije kuba ari hano mu Rwanda abanyarwanda twabashije kuba tugenda tubona urwego rwe ndetse n'icyo ashoboye. Uyu musore bita Nduwimana Frank, mvuyeyo ndahita nerekeza n'ubundi kuri Moses, umwe mu basore bakina hano mu ikipe ya Gicumbi. So n'umwe mu basore ntatinya kuvuga ko yamaze kuba agenda yerekana urwego rwiwe mu gihe gito yamaze hano mu ikipe ya Gicumbi, dore ko iyi Gicumbi uyu ni umwaka wa mbere ije muri kuzamuka mu cyiciro cya kabiri, aho yari iriho ikina ije gukina Rwanda Premier National League. So byumvikane yuko uyu musore Moses ikipe ya Rayon Sport iramutse imubonye yaza kuba agenda ayifasha. So ni ikipe ya Rayon Sport iri gushaka rero na Kwizera Olivier. Maginga yangaya ni breaking news. Kwizera Olivier akaba yaje kuba agenda agaragara kuri office z'ikipe ya Rayon Sport, aje kumvikana nabo. Ese arasinya ibiganiro byose bigeze, byose mbigufite hano gatanu kuri gatanu. Wowe icyo ngusaba nyaboneka ntujye kure, reba hano hari ijambo subscribe ugenda urikanda, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu, dore ko n'ahandi nyaboneka wabasha kuba ugenda ukura ido nido uretse hano kuri iyi channel yacu bita Imena TV.
So nangira amakuru yacu rero nyaboneka, reka nubundi nkuko nakunze kuba ngenda mbigarukaho, reka mpire kuri uyu musore bita Didier Nzinga Ruvumbu. Numwe mu basore navuga ko bakunze kuba bagenda bagaragara nk'ikipe ya Rayon Sport mu misi yagiye itambuka ishize. Numwe mu basore abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose kuba bashidikanya ku bushobozi bwiwe rwose biragoye, kuko numwe mu basore bazaga mu ikipe ya Rayon Sport badaheruka no gukina, ariko bakaza kuza bagenda bakitwara neza, bikarangira umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport rwose akomvetse. Numwe mu basore kubijyanye n'amakufura rwose wabaguzi ko nimba ari kufura igitego cyabaye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Numwe mu basore wabonaga rwose ikijyanye n'imyaka, nubwo benshi bakundaga ko bagenda bavuga atarakuze rwose, iki cyo ntabwo cyabaga kimureba, kuko yari umwe mu basore yabaga ari mu kibuga baramwumvaga. So uyu musore rero nyuma y'uko avuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma ya bimwe mu bimenyetso bya politiki yaje kuba agenda agaragaza, ntibize kuba bigenda bishimisha bamwe, dore ko rwose gufata football ukayivanga na politiki rwose biba ari ibintu bidahura. Yaje kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sport, ariko aza gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ntibyabashimisha, ndetse nawe cyamushimishije bitewe n'amaretere yirirwa yandika ahangaha amenyesha ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse no gusaba imbabazi. Magingo aya ngaya ubu mu biro bya Perezida Murenzi Abdallah hano mu ikipe ya Rayon Sport rwose hakaba hamaze kugeramo retere y'umusore bita Didier Nzinga Ruvumbu, usaba amahirwe yuko yabasha kuba agenda agaruka hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ari nabyo abantu benshi bari kugenda bakurikirana bavuga se ikipe ya Rayon Sport rwose iraza kuba igenda idohora, tuze kuba twabasha kuba tugenda tubona uyu musore yongeye kuba agenda agaruka kuri ubu butaka bw'inyarugenge. Nibyo twese twifuza kuba twaza kuba tugenda tubona. Ubwo kuba kunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka uyu musore Didier Nzinga Ruvumbu abashije kuba agenda agaruka hano muri Rayon Sport byabashimisha, nahanyu rero nyaboneka ho kujya muri comment mukagenda mutwandikira neza rwose, tukabasha kuba tugenda tureba yuko uyu musore yabasha kuba yagenda agaruka hano mu ikipe ya Rayon Sport, bikaza kuba bigenda bashimisha, dore ko haboneka ari umwe mu basore iyo yabaga ari ahangaha rwose ntatinya kuvuga ko abantu baramwumvaga rwose, abantu baramwumvaga. So nibyo ngibyo rero hano ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kubijyanye na Didier Nzinga Ruvumbu. Ariko ni ikipe ya Rayon Sport rwose ikataje mu kuganira n'umusore bita Frank Nduwarugira. Uyu ni umusore w'ikipe ya Gorilla, bityo rero uyu musore akaba yaraganiriye na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, ababwira ko afite amasezerano mu ikipe ya Gorilla, ariko kuba yakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport rwose nta kibazo kirimo kandi byoroshye cyane, ariko icyo bisaba ari uko uyu musore rwose ikipe ya Rayon Sport yakabaye ibanza kugenda iganira n'ikipe ya Gorilla FC. So ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yarateye intambwe iganira n'ikipe ya Gorilla, baza kuba bagenda baca ikipe ya Rayon Sport amafaranga atari makeya, miliyoni 25 kugira ngo abashe kuba yakwerekeza muri iyi kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yatanze miliyoni 15, Gorilla zamaganira kure, dore ko ari ikipe ya Rayon Sport rwose navuga ko ifite ibibazo ugereranyije, kuko urareba ugasanga ni ikipe ya Rayon Sport rwose kuri side yayo nk'umusore nka Frank yagenda abafasha, kuko magingo aya ngaya Zizi Basani yaravunitse aracyafite igihe hanze, ndetse n'izindi mvune rwose hano mu ikipe ya Rayon Sport zikomeje kuba zigenda zigihugariza. So twavuga ati kadutegereze ko turaza kuba tubona ikipe ya Rayon Sport rwose iraza kuba igenda isinyisha uyu musore. Ni mu gihe magingo aya ngaya Kwizera Olivier yamaze kuba agenda yinjira muri ofisi z'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport nta kwicara, magingo aya ngaya Rayon Sport ikaba iri kugenda yumvikana
n'umusore bita Kwizera Olivier, akaba ari kuri ofisi z'ikipe ya Rayon Sport. Ese araza kuba agenda asinya? Reka tubitega amaso nimba biraza kuba bigenda birangira uyu musore ateretse umukono ku masezerano. N'ibyo ngibyo rero nyaboneka, ariko ikamvuga ni reka ngushimire, kwifurize kugenda ugira umwaka mushya muhire kuri wowe aho uri mu bice bigiye bitandukanye.